Ćao svima ljudi, dobrodošli na kanal Mika TV. I danas ćemo igrati, vidite šta, Skywars na serveru Gast Legion. Pa da ne tupimo mnogo, ja sam malo previći igru. Vidite kako smo izboli strelama. Klik pa uskačemo, idemo. Pum. Evo. Pomljena mapa. Pinge pange. A što nam da ga onu adminsku mapu? Admin mapu, ne veze. 1 sekundi. Gdje? 10. Ona, skačemo. Pam. Evo. Bum. To možemo da uradim. Dobre stvari. Ono, ekstra stvari. Superica. Imam drugi čest. Nisam dobio na prvo. Zašto? Evo ga 3. Da će ovdje biti full diamond ljudi. Boom. Još chest plate mi pali diamond. Chest plate. I doka chest plate. Tako da ne ulazim. Umjesto lave. Ovdje map projdemo. Going to center. Imamo strele, imamo jaja. Ne pogodio nikog s jajima. Ko malo budem čuto, izvijem se zbog toga. Šta ovaj dečko misli? Da me ubije, a? Nema. Vidite kako smo izgađali. Fuck, ja ću ovako malo da čutim, da znate ono. Nekad kad igram volim da čutim. Pa ne pogodi me nikad. Sin, tako mi sad gađamo. Kurac. Ovim ljudima pričam. Meso i strijele. Sad imam luk, samo imam luk. Nije luk. Dobro, trebamo da jedem. Ovo mora shifta malo. Idemo šta sad radimo ovo. Izvijem se zbog ovoga. Mogu da isključem. Dobro. Ovdje gdje me nađe, vrat. Ovo mapu ćemo igramo jako dugo. Laga mi. Ne, kako sam glup. Veze. Idemo opet. Nema nikog. Oh yeah. Prvi put. Kad igram s drugom, ima ih po milijardu. Pa ono. Hej, opet ona mapa. Retardirana. Zapuka. Vidim koji mi skor. Ovako to napišem sad ovako. GG. Ljulja. Ako sam igrao s drugom, bi mi 20. Tamo on kad padne moram ja da bi igrali samo zajedno. Tako da, ako ovako malo tiše pričam, javljam se. Pošto ono nije da mi niko ne spava u kući, 11 sati je. Uveč, šalim se. Dan je AM, nije PM. Panka, činka, punga. Idemo na cijenu čest, lijepo. Aj, 5, 4, 3, 2, 1. O? Što? Aj, 5 sekundi, ne. Inače, ljudi, predložite mi, mislim, recite mi da li da igram Sky House mapu, pošto mi se igram. Vi mi predložite ili dajte mi link u deskripciji ili ti u opisu videa. GG. Ajde napišemo te neko.
uključio sam caps lock, to mrzim kad uključim. Imamo za sad dobre stvari, mislim da me neko ne zbati s ostrova. Bacio sam ovo. Mislim da prebacim. Bije, čovječe. Mora se ja obučem, daj caps lock ovo govno. Jesam obuku nisam. Samo stisnem caps lock, a ću stisnem shift. Ide. O, diamond, ima ovdje dobrih ruda. O, to će biti dobro. Ovako da ga zamijenimo i da uzmemo još nešto što nam treba. Ovako skinemo ovdje, ovako još chest plate nam neki dobar treba. To me neko baci, da. Nema nikoga, ajde sad. Napitak brzine, pa. Sad sam brz. Čovječa mi sad zalaga. Ja sam bilo lagoga. Nisam ja kriv. To je samo drvo. Drvo, ja begamo kod ovog lika na ostrovo. Onako retardiramo, no. Samo da nas neko ne skine. Bit ću srećan. Ako si tu, dečko, mrtav si. Dečko, nije tu. Čekaj. Nema neke stvari ovdje. Šta će igru? O, šta je ovo? Aha, da. Čim treba. Sad idemo tamo kod ovog dečka na ostrovo. Idemo. 7 minuta snimamo. Što je ekstra. Ajde. A kao što sam rekao, pitanje za ovu epizodu, da li da snimam Skyhouse? Predložite mi. Mislim, recite da li da snimam ili ne. I naravno da mi date mapu koju ja bi snimao Skyhouse. Ovdje nije otvoreno. Chest plate, neki ovdje nema ništa, bukvalno ništa. Ne treba mi jaja, što mi jaja. Chest plate imamo neki, to je ono govno, kovašno. Profuk. Neću caps lock, ono. I da li ima neki lik ovdje. Sam rekao. Mi se čini ovdje neko iskopao ovaj diamond. Da, ja sad ne vidite vidim što ja to znam. Oko nas ima još troje. Na mapi. Da. Tako je. Idemo. Samo da nas niko ne skine, bit će sve ekstra. Ne smemo da padnemo isto nikako. Idemo gore u visinu. Dobro. Nismo pali svakako. Yeah. Diamond kapica. Ima neki chest plates. Drva mi treba. Nijem strela. To me najviše ono jebe. Lik. Ja sam ga full diamond lik.
Nisam ga nijednom dečka pogodio. Kako me pogodio je? Cheater. Pa samo ako nije imao enchantovani bow, inače me ne bi pogodio. 100%, idemo, uskačemo. Ovo ljudi, ja mislim, četvrta je peta, mislim da je peta epizoda. Skywars. Pam, majaj. Idemo. Ajde, 20 sekundi. GG. Napišem ovako. Henry Gamer i ja smo u timu, ali ću nam da ga ubijem. Ako ne ubije mene... Henry Gamer, gdje je? Ono stigate. 5, 4, 3, 2. To možemo raditi. Rekao sam to već 50 puta. Pinky punky. Samo nije sad ovdje nešto lijepo često. Dobre stvari. Dobrih stvari nikad dosta. Da, jebote, caps lock. I trebam još... Nemam boots. Čizmice. To nekako. Idem sad tamo ka... Neće pogledati tamo kao na dečku. Te ja sam se predomislio. Ko je tamo? Henry Gamer nije. Ajde. Ajde, ne, not hack. Ne, hack. Kupi 2. Treba. Ne. Ko je to? Ma me gadi dečko. To ne Henry. Pogodio sam ga. GG. 3 score, yeah. Samo me niko ne obali. Idemo. 14 minuta već snimamo, što je ekstra. Ja mogu više da na creations, pošto vi znate šta je sa njim. Mislim da su mu da su mu ne hakovali, nego onemogućili da stavlja klipove, kako bih rekao, banovali su ga, da ne može stavlja više klipove do 15 minuta. Kao pošto stavlja neku muziku, pa znate.
cheater, ne. Stavio neku muziku, ali kupio je i to sam gledao na edisi vlog. Izvijem se, malo alergičan sam na Skywars. Šalim se ti. Gdje, ješ ovu? Oj sa, u kaktus. Cinke, canke, cinke. Čas plenjati. Pa, pujeve. Same. Zato ne mogu, naravno. Oh yeah, GG. 2 skor, 2 skor. GG. 5 skor, jej. O, još koliko? 1, 2, 3, 4 nas je ostalo. Pa ljudi, možemo pobediti moj. Možda. A možda i ne, naravno. Ender Pearl. Chestplate mi treba. Dobro. Idemo Ender Pearl. Perlicu, kako to zove dalje. Obalit ću te. Ne, tamo da je bacim. Izvijem se opet. Izvijem se ljudi, to bi bilo sve što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video. I naravno subscribe, like, share. Pause!